Naragsakngal daw kada kayo amin, sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napudnanagan, ti may drama ita dito'y manang biyanang, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph akasitong Sabado, dita ang Bukaw, Santiago City, from Josephine Sabado. Ni Ramilin Murao, dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dirman ang biyanang. Adda karuba kapasaray apalak. No adda makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. No mabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? Damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalanggwad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga rod kwartada apagbayad na iti katulong. Ada do lang amang ti kwartata ngam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon Marta. Di ka man nagpaatiw ay. Ado man nga ibagbag-amawn. Kagpay sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awang pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa ta tap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat? Uy, nanak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat diyo pilitan tiyag trabaho no diyo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan babaunan dito. Ala nga rod, makaamo kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga rod dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagloto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nogutan dya anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala. Rumara mga raw. Tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikitak iti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Litay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta? Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya.
Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Agi stay inak, when no, stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Alang nga rod, da kayo ti makaamu nana. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatangay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko, tata. Kasta at imayat ababaw nun, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak mo tan. Apay dayjay, kasla naapgad jay luto ni talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak mo't nga raod. Ta siyempre, damdamo na pa'y laang ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pa'y lang kami ni tibabaunan. Kabaalam mo't taglutaw. Laim-imas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanogak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mo't kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analayng atanay. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mo't tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la iti linay dayjay. Husto mo't ti kunak nana, ta inurasak mo't, tano agluto ak ijay balay ni, saan mo't akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madinsa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa itinapuya lutuan na. Bakit bagaan nyo, Ananang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laang, sukatan nyon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ay kat, makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, wala na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang kao. Agbirbiro ka ngarod nana. Di mo't nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok, ijay balay may balasang kaw. Agpaisaw? Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana.
Adda babaunan men ngam, di na makabailan taglutaw. Urag lutulat aramida medya balay. Ay kawan na, day talagayam. Kaano na? Inton bigatan, ano kaya mo, Janet? Itakit din tas sumurutak kada kayon nga gawid di balay yun, nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Ag tinulong kayo iti trabaho dito balay, wan. Nasaya at adan ka duhak, nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala, nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan ta, nana. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Ayun saan lamay sa duwada pay. Ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre, matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay uray mo di anak mi Numabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya? Nagadun nga'y tatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanumaswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmadi. Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod kasta mare. Ngamsyak. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso pumigsaak, oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apaggastusan na. Ay, no di anak ko. Barya na lang at isuswildo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kwa na. Apay ngay asyap ti pabasulam. Si tamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi dyan ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitan kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta mga nagkinabil da. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sos. Agapadan na talaga. Ay, agpinungat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan na pigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timbaan tanumon tay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, ati bagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agram ka na. Anay ko. Ay, naagtal na kayo man. Anya kayo matay. Gusto na italkunak na. Di kang pinungo. Anay ka na. Di nakiraman na pungotan na. Tibok ka. Aglisi ka. Tapos di ka may ramraman, nana. Timat. Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti dua babaunan. Anay ko. Nakaramutan pa'y tirupak. Nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matla ang naita
Agraraman ka kamain. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawon nyo. Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Ura jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko na. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumuganan. Agpaili akmat laeng. Ay, sana, ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agtal na ka mamay, karibala sasawam mo. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabakit, iso akasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang miso. Lungba ak to day jay nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanehaw. Agraraman ka mag. Kadantulat taa. Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day ja abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi maniti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay bagay yun na dyan nata, automatic na dyan, kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo tana na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siryakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron jay anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jita sikanhan nga rod. Sana, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nga min da jay. Sukatan da ta ado ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagiso, ni Rooney ti umawag.
Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At da ibagamikan ka. At da kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya! May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, isa nagsapula nga ni ti trabaho na iti lugar mi. Aging ga nang asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklatan ti umapapal iti padak abaket a kalugara. Alakas kan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.